na jivela nglo leko wona ve ado dodo ka jizo na la kama gblɔbe le miaƒe aŋlɔ alo ala aŋlɔ ƒe vɔ me ebubu elabe eva le abe no ŋutɔ nelɔ yina we gake le tɔnu kple ƒedomea enye nu yi ke le abe community alo eƒuƒoƒe katã alo community katã venewo katã koa wo le abe habɔbɔ ene gake le mia aŋlɔwo gbɔ eva le abe me ɖe sia ɖe kple eƒe nu numa nye vovototo yi ke mekpɔ le ale yi ke mia de alo mi wɔna eve elabena le aŋlɔ kpadzi ne dzi vea ate anɔ anyi ɖeviwo na tsi hafi wo ŋutɔ ne be wo yi dzi be yava woe alo dziwɔlawo gblɔ be yewo ne ŋutɔ ne va tsi hafi nane va dzɔ ne be yava woe ke hafi ne gava dzi amewo tada be dzi venatso alo venagawo ke nye dekɔnua wɔla wɔwoe na wo gake le tɔnu kple le amfoe mele nenema o ale wòle nye be no dzi vi gbã egba wònye ve koa edze be vena kple venatsoa wɔna venaga yi ke le alo vena yi ke le habɔbɔ nua wɔna wonya be yewo dzi ve ke venaga ma etek process alo etek dekɔnu gake le mia gbɔ aŋlɔa eva ɖo ko le abe no ŋutɔ ne lɔna we ta process alo nɔnɔme kawoe le miaƒe aŋlɔ kpadzi ne me woe vɔa tɔnu leke ho wɔnɛ le amfoe alo le ƒedome leke ho wɔnɛ ne be asrɔ̃nu aku ɖe ŋu heyi ɖe twinsheritage.org inye miaƒe website alo ne be supporter why not you can support and you can also be part of the group alo community alabe dukɔ galiza mi ge ɖe wome ave asrɔ̃nu Togo le afi ma mi ge ɖe Togo kpie now ta ne edzi ve le aŋlɔa yewo ŋutɔ ne be yawoea wɔna gbãtɔ nye be edze be ɖave dzi venagawo venatsoawo yi ke nye dekɔnu ma wɔla menye ame ɖe sia ɖe nye dekɔnu ma wɔla nye mete evɔ ge na ame aɖe unless nye ŋutɔ me dzi ve even though be venɔvie menye ta ame katã wo venɔ nye ame yi ke dzi ve now ne kpɔ mɔmɔ vɔa woɖona nkeke woɖo nkeke woatsi enuwo na wo be naƒle nuwo ne ƒleƒle ga nye nu yi ke wakɔkɔ wo wɔna manɔ biabia nye be ɖe nu kawoe nye nua wo gbɔgblɔ ge be naƒle ne nakɔkɔ wo ve le aŋlɔ kpadzi ke mato ɖeka va ɖo me na mi gbãtɔ gblɔ be naƒle venɔvize le aŋlɔ kpadzia mieline alo wolina venɔvize wɔme 4 gãtɔ wɔme 2 kple suetɔ wɔme 2 now hokui alo cowries maybe 50 100 it depend ame yi ke nua wɔm no koklotsu kple nɔ le amfoe kpadzia mele nenema ta ne kpɔ video nagava amaglo ni ke wo ale ko le amfoe kpadzi gake le aŋlɔ kokotsu kple nɔ kpakpaxe atsu ɖeka afia ɖewo mele nenema o afia ɖewo nu yi ke tafi kpakpaxe le mi nye be ɖomahi aƒedoa yewoawina aƒedoa ke wobe aba wɔme 2 avɔ aba 2 ke ɖomahi woata ɖe ali ŋutsu alo ame yi ke gbɔna nu wɔge noa wota ɖe ali le aŋlɔ kpadzia ame 2 ame 3 wote nu awu 2 na gake le tɔnu kple ƒedome mele nenema then enyilã wogblɔ be naƒle enyilã le nu yiwo kɔkɔ va no le enyilã na ŋkata fi wogblɔna be ne dzi ve medze be naɖu enyilã o edze be wɔna ɖe no kema miesrɔ̃ ge website anɔ ge group ame nɔ ge ta enyilã hã nye kɔ ɖeka ve na meɖuna until alo hafi wo kɔ ɖe na o hafi nate ɖu nyilã then ahavivi tukpa 2 gin tukpa 2 deha akpeteshi tukpa 4 akpɔnɔvivi biscuit numo then ete ebli ayi bladzo mɔlu elu numo katã edze be na aƒle kple hafi na do dza ewɔwɔe nye ya na do dza ke ne woe nenema vɔ ama ŋutɔ ega ɖeka ge na o ega ɖeka ge na wo bo ye xɔ ge yewoala hafi awoe gake le tɔnu kple ʋedomea mele nenema ega mele nu nenema mi akpama yi dze now ɖomahi no ne mi wo dekɔnu alo mi wo eze ye mi be yewoale tsi ne le aŋlɔ kpadzia nu ɖeka va ɖo li
nu ɖeka va ɖo li woatsi na be na vea adzi ke ɖe nye koklotsu kple noe. Ahavivi tukpa ɖeka, gin tukpa ɖeka kple akpetesi tukpa eve, ete, ebli, abladzo, mɔlu, sukui, elu, akpɔnɔ vivi, biscuit, atukpa akutsa kple adza mi ko akɔkɔ le tsia kple edzadodo kple nuwɔga ta nuwoe nye nu alo process nuwoe nye nu ɖeka va ɖo na dzi le aŋlɔkpa dzi tɔnutɔ le vovovo ƒe dometɔ le vovovo eta ne me be nenye venɔvi nenye kplɔve do tse ne dzivea mɔnukpɔkpɔ le wo hã na age ɖe group me katã mia asro nu ta le aŋlɔkpa dzia magblɔ be wɔna eya ke ne ŋkeke ade vɔa venagãwo venatsuwo katã va ɖɔ ba awɔ venɔ yi hã take na process wo kekeke hafi woawɔe na o ta nu yiwo katã nye nu ɖeka va ɖe mate ŋu da ɖe social media ne ge ɖe group me alo ne yi ɖe twinsheritage.org koa ate ŋu sro nu geɖe.